Ja ću dodati da se u opštini Herceg Novijom nalazi i ruska crkva i rusko groblje kao jedno istorijsko podsjećanje na period iz, nažalost, građanskog rata u tadašnjoj carskoj Rusiji od 917. do 922. godine i kao što je saopštila moja koleginica, ruski tragovi se u Herceg Novom mogu susresti na svakom koraku, a činjenica da veliki broj ruskih državljana ima nekretnine i veći dio godine provodi u Herceg Novom, najbolja je i preporuka i poziv svim građanima Rusije da posjete ovaj grad. Obzirom da dolazite u Crnu Goru i da ćete dolaziti, onda vam je i jasno da je većinsko stanovništvo Crne Gore bilo protiv učlanjenja Crne Gore u NATO, da je bilo protiv uvođenja sankcija Rusiji, a da su oni politički savezi i predstavnici koji su zastupali takve stavove završavali u optužnicama, na sudovima i zatvorima i ja sam jedan od tih ljudi koji je zbog svog jasnog odnosa prema tom identitetsko-istorijsko-duhovno-kulturnom nasleđu i odnosima koje smo imali i koje imamo sa Rusijom preživio jednu svojevrsnu institucionalnu golgotu. Kada ste govorili o vjekovima saradnje između Crne Gore i Rusije, želim samo na ovoj konferenciji da podsjetim da je upravo zahvaljujući ruskim imperatorima Crna Gora sačuvala svoju nezavisnost u doba otomanske okupacije, a kasnije nakon Berlinskog kongresa je Rusija i finansirala tu crnogorsku i državu i nezavisnost i vojsku, a ruski car Nikolaj II ušao je u Prvi svetski rat zbog toga što je bila napadnuta Srbija, a zatim i Crna Gora, što najbolje govori o tome koliko su snažni naši odnosi i koliko daleko sežu i da u Crnoj Gori postoje ljudi koji to nikada neće zaboraviti. Svakako, naša je zajednička obaveza da uradimo sve da u narednom periodu dođe do otopljavanja odnosa koji nisu pogoršani zahvaljujući Rusiji, nego izvršnoj vlasti bivšeg režima i pokušamo da podstaknemo novu vlast da napravi određene promjene u tom pravcu. Ja želim još jednom da vam se zahvalim na učešću u današnjoj konferenciji, posebno imajući u vidu što se u Rusiji praznuju dani i Vaskrsa i nastupajući dan pobjede i što ste današnjim učešćem u ovoj konferenciji pokazali da ste naši iskreni prijatelji i braća i da ćete sve zajedno sa nama uraditi da dođe do poboljšanja odnosa između Crne Gore i Rusije. Kao jedan od lidera Demokratskog fronta, najjačeg saveza parlamentarne većine, ja imam obavezu da saopštim da se naši ideološki, programski, a prije svega ljudski stavovi uopšte nisu promijenili ni nakon našeg dolaska na vlast. Iako Demokratski front podržava novu vladu, Demokratski front u novoj vladi nema svoje potpredsjednike, nema svoje ministre i nažalost nema svog premijera i zato nismo mogli da utičemo na odluku o produženju sankcija Rusiji, niti smo mogli da doprinesemo ukidanju postojećih sankcija Rusiji koje su donesene 2014. godine. Ali smo i tada i sad saopštavali da kad Demokratski front bude u vladi i kad budemo imali većinu u toj vladi, jedna od prvih spoljnopolitičkih odluka naše vlade biće
ukidanje sankcija Rusiji, a naravno i poništenje odluke o priznanju takozvane države Kosovo. To je možda jedan od razloga zbog čega neki ne žele da vide demokratski front u vladi, ali i pokazatelj da iza nas stoji većinska Crna Gora i da kad tad će ta većinska Crna Gora sprovoditi ono što predstavlja njen nacionalni, identitetski i duhovni temelj. Ponavljam još jednom, Rusija uopšte nije kriva zbog pogoršanja naših odnosa. Naprotiv, Rusija je 2005. godine u predvečerju crnogorskog referenduma omogućila ekonomsku i finansijsku platformu za realizaciju projekta crnogorske nezavisnosti. Rusija je bila druga država koja je priznala crnogorski referendum 21. maja 2006. godine. Rusija je do 2018. godine investirala oko 1,3 milijarde evra u Crnu Goru. I Rusija je učinila sve kako bi omogućila Crnoj Gori da se ekonomski, društveno, politički razvija u državu koja treba da ima svoju nezavisnu politiku, ali ne politiku koja će biti neprijateljski raspoložena prema bratskom ruskom narodu i ruskom državnom vrhu. Ako bi se vratili u vjekove, mogu slobodno da kažem da je Crna Gora ostala i opstala zahvaljujući hrabrosti našeg naroda i zahvaljujući pomoći Rusije. U danima pada Carigrada 1450. Kada se ostalo bez vjere i snage da možemo da očuvamo ono srednjovjekovno nasljeđe naših predaka, naši tada preci su napravili jasan i čini mi se potpuno ispravan izbor. Okrenuli su se Trećem Rimu, okrenuli su se Rusiji, vjerujući Rusiji, kroz vjekove su opstali, iako su nam tad bili bliži i Rim, i Beč, i Istanbul. To je još jedan od pokazatelja neumrlosti snage ovog naroda i činjenice da nikakve